DCC wa Kiengwe Gembe Central na Bamweba atongeria mwanya kumantere ubare maabitha ba KWS na kundi ya kumenyera rera kia sali batrimanite amwe kuanda mitiru rwa Karurumo kuririkana rwiro rwa Karurumo irwithirite rukioma na nende mworoto yoni utira rwiro rutikwitha rukioma ringi iboretia kariwishumiria na wingi kuanda mitibo kenda ukaithira kwina rera riria kaitenio kaunwe mukaririete wa kibanda kimayani ya Kiego ina watanirete na alwamiri bangi amwe na arimi bamayani kiwandi bwamite kienene ya skuru ya Mukululu Gembe Central akiaria wete babangite njira ya kuguna arimi bakimera kimayani na njira ya bonge la kigina kiraba mukaira onto wete bogekira babaingi mwoyo na arimi baba atiri bakwithira bagiukira urimine bo kimiari ambulete boya wete ntere ugotina murimi araukia matheta ati nenderetwe mbolete bui irera ria kithima kia ruji gia Karurumo nturene akathathini Gembe Central kuonekana lisinsitie na kuthongomua miti ya nditu ni gikundi gia Saritakio Saving Lives Initiative bagwatanirite na atongeria bathirikari ario DCC Laura Kedode na bangi wamwe na obisi ya mbunge ndani Kiri wa Karitho na Akari. Tuko hapa siku ya leo kuadhimisha ile sikukuu ambayo ilitangazwa na mheshimiwa wetu rais. Tuko hapa kupanda hiyo miti ili tuweze kuchunga mazingira yetu, kwa sababu tusipochunga mazingira yetu ndipo sasa tunaona mvua inaponyesha inanyesha ikija na madhara mengi, na wakati mwingine unapata baada ya mvua tunaanza kupata kiangazi. Ndio tuyite gucogeria ringi ukumio wakaloi kageta wa Kalulumo kala gaturao na nitukuigwa thai kareo na itare kaikwara kauma ende tukia guciomia tukia kwanda miti yo ntura tukubwethia ntuku ya ruari tunganete na atongeria betu Madam DCC wetu tunganete na atongeria betu area MP wetu na KWS tukiotethia ithima bibia tubie na boriuru kinya rutere rwa tha gaiti gukona rui kwa nkuromba ndi mutongeria wa kundi gia Save Our Life Initiative tusiumerie kwa wingi turite ngueye. Tumeambiwa hapa na DCC the target should be 15 billion. Si ni kweli? Kila ofisi yote mheshimiwa ndani tukasi opportunity antora kwa twande miti twatura ogenda twati antu kwanda miti na twabawatira kugumbika twa facilitate na manto yau. Pole sana no ntuba families ila si affecti manto ya mburera urite tumambura nirurite nene sana ya yorwa kinya ntu betu bamwe edo wangirasi edo wange nyumba. Kwa hivyo nasema pole sana kwa hizo familia, na kwa niaba ya ofisi yetu mheshimiwa ndani kumenya tusogete skulu Jumatatu inkuromba skulu imwe kumasi affected especially irasi na Cioro na inkuromba utulivu tweriwa tukwethie twinthe kinya the organizations siomba kungilia genda twatia skulu yetu kuendelea mzuri. Tura ofisi tukogumila tukomba ugumila kenda tumba utethia skulu yetu, for example ya thaito twagiorwa kathathene primary school tumakiorogera rui lakini twagishughulikira uma Karurumo nayo njuri ingi awandimite ni tongeretwe cukuru ya Mukururu primary ni mukaririgite wa majani muriki Kanyaru na arungamiri bangi antu bakathiritie ugaruruku buria baretete majanine azwa mayani turi totongerie ne myaka 3 na myaka 3 iu arimi bonete manto meya maingi ombere arimi mari twatonyere twibere yo tukwenda ngiya na obo ntukiego factory twatonyere bonasi ria chiringi 19 mwaka yombere yetu tarire chiringi 34 yeli torea 46 akinya yo yatatu twitite mbechi ya 46 boyeli twina tubarabara nao turathuki muno twa catchment twa mayani na itwerete tu directors tukarania na arimi tukadia kubwithi njira ikenya ngari chetu che mayani yetira nao ikethera china thina na kinyari mibetu baitu maira njira yu bakethera botete koni nyani ndio mo wa murimi wa majani inkona majani yetu kulogira directors baratu inabo kwina lot of improvement na inkona to change tiboya na mberene kwirio arimi barona yeka majani ya tekobwa sana na nyaba mo kwibambireri nyo kura majani lakini mwanka thai kinyoro kure na sokete ringi na nyuma kwanda no ntuiba kuona mbese ira tukuri wanacio tira twaria wanacio mberene ituberi boya no twaturutite na baturutite
kuma ke siringi 19 mwaka batureta 46 bia samori baturuta kuma ke siringi 16 batureta ke 25 ibo ntutukuwa bara kwa korona twakoromba kura biran kubera tubetere to mubiro kona bara yero kire tuthia nebo 6 bo abengero abunduki this time round iro tukwendro bonia tinya bunduki ibo mtu abenganio no tutubetere bari be kuthini arimi batu tungo twasekala boni ntu wini ngo ante bere ntage thaswa nenyo kenda kulolia baba inge sura sioni sogerete kuma mbonde yeko ya mayani kwa hivyo batu antu ba mayani itware mu officer this time round no antu ba atongere tu isama ni muriki kwa hivyo biran karomba arimi betu itusikilie mbondu yekuo itotongerie tonembia mayanine na kairi bakatariria ati ntere iji ciao gutakujirwa betere cinthuku iri kwirikana iri menene ingi ya nthiguru. Fertilizer twira twa arimi twithera tu importete ithera ingi fertilizer tu wa chemically compounded turita Russia na fertilizer turita nio fertilizer ntongi muno kinyarimi actually betera natural tete fertilizer na watu batirite ochoka tukaritenge na tutetera twina issue basu na manto fertilizer na kinyama reira arimi baronete nio fertilizer raundi eradi maria meya muno tuchokirinyanga ngayakatho thirikari no tukwimbecha twirite atongela na tunenkera inkai tweterete ingi bandu kenda fertilizer hiyo mboki nyila murimi na mbecha ira kumbakura akenda ona kantu ki biashara yewe no tumayani te biashara tukuthithia kuitu kwenda kuonania murimi ona kantu kumania na biashara yewe. Dennis Mugendi, Weru Njuma, Gembe Central, County ya Meru.